Мынакей сел, базардын ичи. Мына жерде алдыда бир катар немелер бар эле. Баарын алып кетти. Сел. Мынакей товарлардын ичине кирип өлдү бар жогу. Адамдар менен кошуп алып кетти. Полный ортодогуларда. Контейнер полный кетти да ортодогу. Ana konteynер alып келип атты. Мына алып келип атты. Контейнерлер. Mınakey. Kim o? Adam var mı içinde? Var mı gel? Bilmem de. Yok, hava merkezine doktor buradan başlayalım. Vay Allah. Böyle işte şu yapar. Ha şöyle. Ya kimdi maşinalar mı abi? Акбуранын арасы кара, аккан тоо алды, мындай суу келген эмес. Bugün 14 iyul 2024 yıl Oş şahri Yugo-Vostok Kiçi rayonu Üç Şehti Nasosный stansiyanın tuşunda Akburaga çoğun sel gelip bu yerde kosmolarda buzup ketти. Bu yerde iki adam sunun ortasında tarak kalıp kaldı. Hazır MЧС kızmatı, militsiya kızmatına zonu kıldım ben. Kele özleşti. Bu tarafta iki adam turат.